Yes, ikaze rero mwese kuri M24 TV. Reka nongere mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho makuru rero yacu ya buri munsi kuri channel yacu ya M24 TV. Hanyuma rero reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe wayikora, hanyuma ukajya ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu rero mu gihe ziba zimaze gusohoka. Ikindi kandi rero niba utaranyeganyeza akazogera wakanyeganyeza rero kugira ngo ujye ubona inkuru mu gihe tuba tumaze kuzitegura tuziteretse kuri channel. Hanyuma rero R.I.B akaba ari urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ngira ngo rero n'urwego abenshi mwega mumaze kumenya. Mu itangazo rero bacishije ku rubuga rwabo rwa Twitter, ikaba rero yafashe babiri bakekwaho gucura umugambi ndetse no kwica Emma-Claudine Sandrine, barimo rero uwahoze ari umukunzi we. Urumva ko rero ari ibintu bibabaje cyane kuri aba bantu amaze rero guta muri yombi. Hanyuma rero barimo uwahoze ari umukunzi we Emma-Claudine rero akaba yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga, akaba yarishwe ku itariki 8 Nzeri umwaka wa 2019. Ndetse abangaba bafashwe bakagezwa mu maboko cyangwa se R.I.B ikaba yabataye muri yombi byose cyangwa se ibyabo byose. Nyuma rero yo gufatwa akaba ari byo ngiye kukuganirira muri rusange rero muri iyi nkuru naguteguriye mubwira ku bijyanye rero n'uburyo uyu mwana w'umukobwa yishwemo, hanyuma rero n'abafashwe bose n'ibyo barimo barashinjwa, cyane cyane rero gucura umugambi nk'uyu nguyu ndetse umugambi ukanashyirwa mu bikorwa kubera ko uyu mwana yitabye Imana. Hanyuma rero iyi M24 TV reka mfata agaruka amasegonda make hanyuma nze nkuramburira byinshi bitandukanye rero bijyanye n'iyi nkuru kuri aba ngaba bagera kuri babiri bamaze rero gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Umugambi rero mubi wo guhohotera ndetse no kwica umukobwa witwa Emma-Claudine Sandrine. Ni M24 TV rero mbahaye ikaze. Emma-Claudine rero Sandrine ni umukobwa ukomoka mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Babonye rero uyu murambo w'uyu mukobwa igihe yicwaga, bavuga ko rero basanze agifite igikomere ku mutwe ndetse ngo yagaragazaga ibimenyetso by'uko yanizwe, bikaba rero byaraketswe ko yaba yishwe. Byaketswe rero byaravumbuwe n'ubundi bisanga kuko yishwe. Hanyuma rero uyu mukobwa akaba yarigaga ubutabire mu mwaka wa mbere. Umurambo we rero ukaba warasanzwe hafi y'inyubako yitwa KIST ya 4 hafi rero y'amacumbi. Hanyuma rero umurambo w'uyu mukobwa yabonywe n'abakobwa babiri bari batashye rero basanga agaramye mu kayira kava kuri iriya nyubako kagana ku macumbi. Hanyuma rero bivuga ko nyakwigendera yari yatashye ubukwe bw'umwe mu barimo bwabereye muri SOS mu murenge wa Kacyiru, uko rero nagiye mbikugezaho. Hanyuma rero ahagana saa 2 z'ijoro ngo yatahanye igikapu kirimo imikenyero kugira ngo rero abone ko agaruka mu birori biherekeza ibirori nyirizina, hari byo rero twita after party mu rurimi rw'icyongereza. Icyo gihe rero niho bahise bamugirira nabi. Ndi kugenda rero nkubwira ibitandukanye ku bijyanye n'uburyo uyu mwana w'umukobwa yishwemo, uburyo rero umwana w'umukobwa yishwemo. Ariko rero nyuma y'iyo minsi yose akaba rero haramaze gukorwa iperereza ndetse abakekwaho urupfu ndetse no kugira umugambi mu rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa bahita batabwa muri yombi, kuko tubikesha rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha R.I.B. Amakuru rero avuga ko iyi after party bari kujyamo byari buberere mu rugo rwitwa NEP. Hanyuma rero ikindi kandi bavuga muri iyi nkuru, bavuga ko hari umusore w'inshuti ya Sandrine bari bafitanye gahunda yo kuza gusangira nawe, ndetse ngo hari undi mukobwa nawe wari wavuye iwe yaje kureba uyu musore, akaba kandi ngo yari afite na gahunda yo kuza kurara iwe. Si uyu musore barimo baravuga ahangaha niwe wari inshuti ye, dore ko bivuga ko rero wahoze ari umukunzi we nawe afite mu ruhare cyane ku bijyanye rero n'iyicwa ry'uyu mukobwa. Hanyuma rero nyuma y'igihe runaka ngo umusore yaje kumenyeshwa ko uriya mukobwa atakiri ku isi y'abazima. Yaje kumenyeshwa rero ko uyu mukobwa atakiri ku isi y'abazima. Ni nyuma rero yamuhamagaye kuri telefone, yumva telefone ntiriho, hanyuma rero aza kubwirwa ko yari umukobwa cyangwa se uyu mukobwa basanze umurambo we mu kigo rero cya KIST yishwe. Ari comment nyinshi nagiye nsoma ku bijyanye n'iyi nkuru bavuga uburyo rero iki kigo
gifite umutekano ukaze ndetse no kukinjiramo ari uburyo butoroshye cyane, ariko bakibaza uburyo umurambo w'uyu mukobwa bivugwa ko yiciwe hanze y'ikigo wagejejwe mu kigo ndetse ukanashyirwa ahantu nk'ahariya hagaragara, kugeza rero ubwo uje kubonwa n'abandi banyeshuri, kandi ari ikigo gifite abacunga umutekano bakarishye cyane. Hanyuma rero ababonye uyu murambo ngira ngo bavuga ko ikindi kandi wari ufite urufuzi, bisa nkaho ashoboraga kuba yanizwe, akaba rero hari amakuru yagiye agarukwaho bivuga ko rero yiciwe ku ruzitiro rwinjira muri kiriya kigo cya kaminuza, ariko rero umurambo ugaterurwa ugashyirwa mu kigo imbere aho bawusanze. Ngira ngo rero ibyo nibyo nanjye nagendaga ngarukaho. Hanyuma rero hari amafoto yagiye agaragara yerekana aho bishoboka ko yaba yiciwe mbere y'uko rero ashyirwa mu kigo, nk'uko rero inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke yabyanditse ivuga rero kuri uyu mukobwa nyakwigendera ariwe Imanishimwe Sandrine. Hanyuma rero umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro by'akarere ka Gasabo, gusa rero muri ako kanya hakaba harakomeje igikorwa cy'iperereza kugeza ubwo rero kuri uyu munsi maze kuvumbura ko ndetse amakuru maze kumenya ari uko abakekwaho ndetse n'abafite umugambi mu kuba bamwivugana bamaze gutabwa muri yombi. Hanyuma rero umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ariwe Mbabazi Modeste rero icyo gihe yabwiye Umuseke ko amakuru ya buriya bwicanyi yamenyekanye ndetse abagenzacyaha batangiye akazi kabo ko kugenza icyaha mu gukurikirana rero ibyabereye muri iriya kaminuza. Ni ibintu rero bibabaje, ariko se aba basore bundi uyu mukobwa bamuhoraga iki? Haba hari ikibazo baba bafitanye nawe? Ibyo rero nagiye ngarukaho no mu nkuru zacu zagiye zitambuka. Burya nyabona nugirana ikibazo n'umuntu jya umenyesha ikibazo cyawe ndetse uvuge ko hari ibyo rero abantu benshi bajya bakora mu buryo bwo kuba bamenyekanisha ndetse bakaba bashaka ubwirinzi, niko nabyita. Ushobora kugirana ikibazo n'umuntu kandi uzi ko hari ikibazo gishobora kuza kugiraho ingaruka. Abantu benshi ntabwo bakunze gukora iki kintu, ariko ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha kugira ngo haramutse hagize n'ikikuba buri muntu wese rero abashe kuba yamenya ko hari umuntu mwari mufitanye ikibazo kandi gishoboka ko hari ikibazo gishobora kuba cyagira icyo kigukoraho muri rusange. Hanyuma rero Mike Karango washinzwe itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda yabwiye Umuseke ko bababajwe n'ibyabaye. Ati rero kuba uriya munyeshuri apfuye ari mu mwaka wa mbere birababaje, yari afite inzozi zo kuziga akigirira akamaro umuryango n'igihugu, none arapfuye, birababaje rwose. Ibyo rero ntibyatangajwe n'umunyeshuri mugenzi we ushinzwe rero itumanaho muri iriya kaminuza. Ubuyobozi bwa kaminuza rero bukaba bwarahise bunakora inama y'igitaraganya, ariko nanone bukomeza gufata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera mu rwego rero rwo gukorana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nanone kugira ngo hamenyekane byinshi ku rupfu rw'uyu mwana. Hanyuma rero iyo ni tweet, iyo ngiyo rero akaba ari tweet ya R.I.B ivuga ko rero yafashe abo ngabo bagera kuri 2 bakekwaho rero gucura umugambi no kwica Imanishimwe Sandrine, ariko nanone bikavuga ko barimo uwahoze ari umukunzi we. Ese uyu mukunzi we bapfuye iki cyatuma hajya mu mugambi nk'uyu nguyu wo kuba yagambanira uwo bakundanaga kugeza ubwo rero babashije no kuba bamwivugana? Ibyo rero ni ibintu bibabaje cyane rero. Hanyuma rero umwe mu banyeshuri wari uri mu bamenye iby'urupfu rwa Sandrine mbere y'abandi avuga ko ubuyobozi bwa kaminuza bwahise bunabakoresha inama y'igitaraganya kugira ngo rero babashe kuba baganira ku kibazo nk'iki ngiki, ariko nanone banicare bihanganishe umuryango w'uyu nyakwigendera Imanishimwe Sandrine. Yari akiri muto y'imyaka 21 y'amavuko, ntabwo ari umuntu ukuze, ni umuntu ukiri mutoya, ni umuntu wari kuzagirira igihugu akamaro, ni umuntu wahisemo kwiga bikunze kandi akaba yari afite gahunda nziza. Ubwo rero abamwivuganye ni igihe cyo kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera, hanyuma uyu mwana nawe abashe kuba yahabwa ubutabera nyuma y'ibi bihe bikomeye yabashije gucishwamo n'abagizi ba nabi nk'aba ngaba. Cyane cyane rero bivuga ko wari umukunzi we rero bahoze bakundana nawe abirimo 100%, nk'uko rero R.I.B dukesha aya makuru ibitangaza. Hanyuma rero ubwo nibagezwa imbere y'ubushinjacyaha nanone muzamenya byinshi ku mpamvu zatumye
bivugana uyu mwana w'umukobwa. Reka dukomeze tuvuge ngo rero umuryango we wihangane mu izina rya M24 TV, kandi namwe dukomeza kugenda tubashimira muri rusange. Reka rero mbashimire babwira ngo iyi ni M24 TV, naho mu zindi nkuru zacu zitato turimo turagenda tubategura. Ariko reka mubwire ngo niba utarakora subscribe wayikora, kindi kandi niba utaranyeganyeza akazogera wakanyeganyeza rero kugira ngo ujye ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Reka rero mwese mbashimire, naho gutaha no muzindi. Shimwe Sandrine barimo wahoze ari umukunzi we. Imana ishimwe ari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga College of Science and Technology UL KIST, akaba yarishwe ku itariki ya 8/2019. Umurambo wa Sandrine Imana ishimwe wabonetse muri iyo kaminuza yahoze yitwa KIST mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 8/2019, ufite ibikomere ku mutwe bikekwa ko yishwe. Sandrine Imana ishimwe y'imyaka 21 y'amavuko, yigaga mu mwaka wa mbere, akaba akomoka mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Vuga rero yuko ashobora kuba hari yari yaramwimye ku buki bikarangira amunanguye. Namwe mujye munyumvira ibibera kuri isi, ibiba kuri isi. Hanyuma rero indi nkuru nuko muri Nyamagabe umujyanama w'akarere ba gitifu imirenge 2 abo tugari 5 bakaba basezeye ngo kuko ngo ntibashoboye. Abayobozi batandukanye mu karere ka Nyamagabe bari mu mujyanama wa nyobozi y'akarere, umukozi ushinzwe kumenyekanisha urwego Public Relations Officer, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge 2 n'abo tugari 5 uyu ku munsi w'ejo basezeye ku mirimo yabo bavuga ko badashoboye kugendana n'icyerekezo akarere gafite. Inyandiko umuseke ifitiye kopi igaragaza ko abakozi bashyikirije ubwegure bwabo umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe bari mu byiciro 3. Mu cyiciro cy'abakozi mu rwego rw'akarere hasezeye 2 ari bo umujyanama komite nyobozi n'umukozi ushinzwe aribo bita aba PR, akaba rero nabo bamaze guca mu bigori. Mu rwego rw'imirenge hasezeye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugano, uw'umurenge wa Kibumbwe nawe akaba yamaze guca mu mateke. Ku rwego rw'utugari hasezeye abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari 5 aritwo Nyanzoga ko mu murenge wa Cyanika sector, Akanyamiyaga ko mu murenge wa Kaduha, Kizimyamuriro ko mu murenge wa Buruhukiro, Akamunyege mu murenge w'Inkingi n'uw'akagari ka Manwari mu murenge wa Mbazi. Aba bose nabo bakaba bamaze guca hehe mu mateke. Inyandiko inakuye mu rutonde rw'abayobozi basabye guhagarika inshingano igaragaza ko mu gitondo cyo kuri wa 4 ubuyobozi bw'akarere bwakoresheje inama idasanzwe igamije gushakira umuti ibibazo by'imikorere itanoze imaze iminsi iri muri kariya karere. Mu kiganiro umuseke wagiranye n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe w'amahoro Bonaventura wanashyize umukono kuri nyandiko, yavuze ko ubw'inama yo gusobanurira bari abayobozi ko akarere kinje mu mikorere ifite imbaduko yari ihumuje, hari abagaragaje ko badashobora kugendera kuri izi ngamba, maze icyo bakoze n'iki ni uguhita bagenda. Umwe mu beguye ati ntabwo natunguwe. Hakizimana mwari wa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugano avuga ko yatangiye kuyobora umurenge abona imibare y'ibibazo byo gukemura iri hasi, ariko igihe cyagiye gishira yagiye iba myinshi. Akaba ariyo mpamvu rero ati nabonye ntabishobora muri iki gihe kandi hari abandi babishobora, maze mfata icyemezo cya kigabo mpita nicira mu bigori. Guko rero uko byagenze ari mu karere ka Nyamagabe, ubu twizere ko niba atari ya tsunami igiye kugera n'ahandi. Hanyuma rero muri Nyagatare, Nyagatare ngo yakunze kuzahazwa na malaria, kuri rero ngo akabahawe uburyo bushya bwo kuyihashya. Abaturage mu karere ka Nyagatare bakunze kuzahazwa na malaria, bakaba rero bahawe uburyo bushya bwo kuyirinda bakoresheje umuti bisiga ubarinda kuribwa n'imibu. Bavuga ko ubu buryo buzabafasha kuko hari igihe bagoroberezaga hanze imibu ikaba yaba baraye bafashe 2 bakekwaho kwica umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda witabye Imana mu cyumweru gishize. Ejo bundi nibwo hagiye hakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no hirya no hino amakuru yagiye acicikana yuko hari umwana w'umukobwa wiciwe muri kaminuza y'u Rwanda yigisha ibya siyanse na tekinoloji yahoze yitwa KIST. Ubu rero urwego rukuru rw'ubugenzacyaha R.I.B rukaba rwamaze gutangaza ko rwataye muri yombi 2 bakekwaho kuba baragize uruhare mu rupfu rwe. Uwapfuye yitwa
yitwa Imana-Ishimwe yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga nk'uko wari ubivuze College of Science and Technology, akaba yarishwe ku itariki ya 8 Nzeri 2019. umurambo wa Sandrine Imana-Ishimwe wabonetse muri iyo kaminuza yahoze yitwa KIST mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 8 Nzeri 2019 ufite ibikomere ku mutwe bikekwa ko yishwe. Abari bamubonye mbere yuko yitaba Imana bari batangaje yuko yavuye mu kigo agiye mu bukwe kuri SOS hano ku Kacyiru. Ubukwe bwari bwahabereye, nyuma ntabwo baje kongera kumubona, bamubonye yapfuye. Haje gutangira gukorwa iperereza. R.I.B yatangaje yuko babiri muri bo bakekwaho bamaze gutabwa muri yombi. Binyuze ku rubuga rwa Twitter rwa R.I.B banditse ati R.I.B yafashe babiri bakekwaho gucura umugambi no kwica Imana-Ishimwe Sandrine, barimo uwahoze ari umukunzi we. Imana-Ishimwe yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga, akaba yarishwe ku itariki ya 8 Nzeri 2019. Imana imwakire mu bayo. Mu bitangazamakuru byandikirwa mu karere tuvuye mu Rwanda zacu.